Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo eMafeking ngawo amanyala. Kuba ilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazise nawe ungaba naso isibindi sokuthi uzovela. Nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakazi abe nawo amanyala. Bayabhala abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo, sibe-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Nanamhlanje inkosi yamsenekela udaba silenekela ubhuti lana, bayeneka ubhuti osisakazi noma bayesaba noma bafuni yini ukwaveza amanyala wabo, kodwa ubhuti bayeneka. Lo isima kanje nako lo namhlanje. Sanibonani eMafeking, ngiza nodaba lamanyala entombi yami. Ayiqebhezi nomuntu phansi, igqoka 0 cm skirt, alright, angithi 0.5 cm. Ngoba phela 0 cm kusho ukuthi nje intanjana nje. 0.5 cm into eveza amaqhezu ngaphandle, into yokuthi makunomoya nje vane nje ipatches vele zonke izibunu ngaphandle, ikhekhe lifanele lithi ne ngaphandle. Hayi, yaqebheza le ntombi, ngayithola ke iqebheza vele. Yangitshela ke futhi mase ngikhala ngeziqebheza ukuthi hayi phela bhuti, awukwazi ukungitshela ngokuthi iziqebha uzithandi, ekubeni wangithola ngiqebheza nawe wadonswa yizo lesi siqebhe sami. Mina iziqebhe ngiyazithandela, angizigqokeli bafana, angizigqokeli madoda, ngizigqokela mina nje ezami iziqebhe. Kusho ukuthi ke siphumile ama-out azihambela namacheri wawo, nami ngihamba naye umamasa. Hayi, siyozidlela iziphuzo, sizihlafunele iziphuzo. Uqebhezile umamasa, ayikho phela into egqoka ngaphandle kwesiqebhe. Phuzele iziphuzo. Ngibona umngani wami omunye onentombi nje usidudla amafehle ukuthi hayi ilihlo lakhe alipheli lapha kumkami esiqebheni, alipheli. Ngizwe ukuthi wena ngisafeel comfortable, akaboni yena umngani wami ukuthi ngiyayiqaphela lento ngoba phela sizidlele lana. Mangithi ngiyabheka futhi nomamasa, indlela sehlala budedengu ngayo, engathi manje usefuna vele lo mfana abone, naye ngiyabona ukuthi engathi unokuncwasa lapha kuma mfana. Hayi, ngizwe ukuthi angiyizwisisi ke manje lento yenziwa umamasi lena, angiyizwisisi futhi angizwe. Kodwa ngithi angizithulele, kuzabe ngathi manje nginesikhwele, mangizithulele nje bengathi angiboni lutho. Hayi, umamasi nini ngimbone ejikele yangase bathroom. Akuphelanga ngisho no 30 seconds wasukuma nomjida walandela. Ngithi hayi laba bangazi ngoba nami ngisukume fast, mangisukuma kanti ngizani mangizongena ebathroom kanti umjida bethu uzoqoba. Hayi, uthi sithema ihlangana nami ethuka besathi yazi bengiqoba lapho uthi ifoni yami ngiyishiya ngabudedengu. Ngithi mina ikhaya uyicheck ifoni uyishiya ngabudedengu, yabe saphuma lapha etafuleni mayifika nabe sabuya yazochama nami la ethi ayishi phansi ngilahla ifoni yami, yazi bese ngiyishiya ebudedengu sayiphetha. Asiphinde sibuyele endaweni futhi. Hayi, umama sayilutho akabuye ebathroom. Kuphela boma 2 minutes, boma 3 minutes, 4 minutes, iphinde isukuma inkampani. Mayisukuma inkonzo malanga le, isukuma ithini ibuyele khona ebathroom. Mayibuyele ebathroom inkonzo malanga, ngithi alright, yazi kumele ngithi ukuzulisa ke la noma 1 minute nje. Hayi, ngizulisa ngibhekile lapha ngikopole ngathi angikopolanga. Ngizulise nje 1 minute, hayi inkonzo malanga ngiyibona iveza isiphonge qoba kancane iphinde isithe, ngidobe izo-check ukuthi ngaba ngilandeleni, ethi ngiyinikeze 1 minute omnye, ngiyinikeze inkonzo malanga omnye 1 minute ngibe sengiyalandela. Hayi, ngiyoshona ngisithele. Mangishona ngisithela kanjalo, hayi ngifike. Mangishona ngisithela kanjalo, hayi ngifike ngithola ukuthi okay, kubhiziwe lana yamuncwana la ngaphakathi umuncu. Yamuncwana la. Hawu, kwenzakalani la?
hayi ngifike ngithi ngiyavula hayi ngibona ukuthi kukhelwe ngaphakathi ngivule kwese next door i-toilet ngifike ngivala isithi ngigibele ngibese ngikrobela phezulu awungifika ukuthi hayi bayamuncane kumnandi fake nezandla kubanjwe nesimpahla ezinkulu hayi ngithi ayingizalinda ngibona ukuthi kuzenzakalana hayi ukuthi kusuka hlisa isikhindi esincane umbhemi lo wami mayiqeda kuhlisa isikhindi esincane hlise kuye uthe nje mayimguqule ethi umbhekisa le ngithi nenzani hayi bashube lapho bethuka hayi bayona lento icabanga ngithi angicabanga lutho nenzani hayi baby mina ngaze uyena othena ongitsibelile ihlo wathi wangikhomba ngala nasobe ngifuna ukuzova ukuthi uthini bengicela ukuthi mhlawumbe ufuna ngimzamele omnye umngane omnye wabangani bami lo laba bangekho lana ngabe ngiyeqa ngivula umnyango ngiphindela le ngaphakathi mangifike ngahlala ecala kwalesitofuza sakhe lo mbhemi hlala ecala kwalesitofuza sakhe hayi babuya sebebuya nje omnye uhamba phambili nomnye uhamba le babuye bafike bahlale kube awkward ke manje ngizithulele hlela ecala kwesitofuza esitofuza sibese siyabuza hayi baby uyena uphethwe yisesifuni nohambile asinaka ngesitofuza sabantu ngosiyami hayi aphendula hayi baby hayi angiphathwanga yisisu alright hayi kungabi namsebenzi impilo esiqhubekele bazixoxela ngisaxoxa mina sengithulile ngithe do ngisaxoxa isidalo naye umbhemi uxoxa nje uphendula le ibuzwayo naye udalelo wami akasaxoxa ayikuthi ukusuka engivalelise ngithi hayi bafethu ngizonibona sengivalelisa kulabo abanye bafethu hayi iza checkana umama nabe sukume ngilandela ngizithulele ngihambe xolisa ke nendlela baby ngiyaxolisa angazi bengingenwe yini ngizithulele ngizithele eDuma ayisiyofika endlini masifika endlini ngidonsa imvubu yami ngithe manje ngiyayithela ngazikhuza ngathi no mangayenzi lonto ngayithatha ngayibeka ngathe isitale ngicabanga ukuthi kuzamela lapha kulale lapha esofeni uvuke ekseni uhamba hayi baby ngilala esofeni kubene ngeze kuwe ngithi yabuze kimi vele but ke manje useza ngakimi ngoba phela wena sowunomuntu wakho enenze amanyala ema-toilet hayi kodwa baby manje mina ngizathini ngiyaxolisa sithando sami ngithi celula lapha esofeni then ekseni uvuka ungihambele hayi caca ukuthi uyifasisa ayifuni ukulala esofeni hayi ngimiyeka lale nami manje bayithi uyangibamba ebusuku ayangivuma ukubanja abantu manje uyangibamba angivuma ukubanjwa abantu hayi kuze kuse ekseni uyavuka uyaxolisa ngithi hayi hamba sisi ngimkhomba indlela yahambe nangempela hayi usangifonela ke lapho usanginceka hayi baby ngiyaxolisa bengingaqondanga ngithi hayi sayingena nangempela qhubeka ke lokuqabula leziqephe zakhe ayingixoxele nama-out ke lawo amanye uthi bafethu yazomshitama usenze kanje ngihambe noQueen nangu usefuna ukuhlafuna uQueen lapho bese emhlafunile kahle if bengaqhamukanga ngibakrobele ubeqedile ngaye so yeah into njalo hayi ngikuthuleke kanjalo ukuthi hayi umjida umuntu ongekho right ke nama-out amkwatela ukuthi umjida wayezongipha izisi yabo hayi kube into enjalo ukuthi hayi umjida ayikho sharp lento ayenzayo hayi enza kanje ama-out awenzana kanjeni yabo qhubeke kusisi neziqephe zakhe ngeza ukuthi hayi beno-out vele sebashayana and useshawe nawo omunye futhi khona lapha esikimini sethu hayi le ntombazana ayingekho right yangihlukumeza man. Guys, masingakhohlweni ukunakekela iskini sethu sihlale sibushelelezi simpuluswa sibukeke siphilile. Sine turmeric soap as you can see ama benefits wayo lapha then kube inamba yami le yami ngabe uyayidinga. If wena udayi mina iskin sami ayisengiphethe kahle siyilento engiyifunayo unethuba ke lokuthi wena uzijoinele ulasi ubese soyazithengisela ama products uzenzele iextra cash. I-extra cash ingathi iphela inyanga nkosi yami sesibroke ke manje sisakwazi nokuthini sesiyoboleka komashoni sekhona ulasi hoyi masingazoganga la sondela kumina ungithinte nayi inamba yami lapha escreenini ungithinte lapha kuleya namba ngikuchazele kabanzi ukuthi ama products ahamba kanjani nokuthi mawufuna ukujoina ungena kanjani
sukane